Assam State Premier League 2023 नि जोलुर बादायलायनाया दिनै चिरांनि थाइखाजारा स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो। आसाम रायजोनि दाब-दाब जिल्लाफोराव खुंफुंनाय बादिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि थाइखाजारा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फुटबल एसोसिएशनजों खुंजानाय आसाम स्टेट प्रिमियार लिग 2023 बादायलायनाया इउनाइटेड चिरां दुवार आरो डिमा इउनाइटेड एफसी नि गेजेराव जानानै थाङो। इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी विस डिमा इउनाइटेड एफसी नि गेजेराव नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों 0-2 गल सोनानै देरहासार जानो हायो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसीआ। खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला आसाम स्टेट प्रिमियार लिग बादायलायनाया इउनाइटेड चिरां दुवार एफसीआ दिनैसिमाव बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव गेलेगासिनो दं होनना फोरमायो। गोजोनथाव खौरां मानो होनोबा जोंनि बे थाइखाजुरा ओनसोलनि चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा लोब फैनानै सापर्ट होदों। बिनि थाखायनो बे गोलाव समथा जेनाखि लिग इउनाइटेड चिरां दुवार एफसीनि हम ग्राउन्ड बियो थाइखाजुरा हिसाबै बियो साक्सेसफुली दिनै हम ग्राउन्ड हिसाबै जेनाखि लिग मेचेस बियो जोबनानै थांबाय। जुदि पिक्चाराव जाबावो बाहाय मोनसे सेमि फाइनाल बा फाइनाल जानायनि मोनसे सम्भावना दङ। दा फैबाय थानाय जेफोर मेच जागोन बेफ्रावबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जेरैनाखि हेफाजाब होबाय थादों एरैनो आरोबाव हेफाजाबखौ हास्थायनानै जोङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावदों। ओरैनो मोनसे गेम जानानै थांदो बे ग्राउन्ड बेवहाय टटेल 7टा मेच जानानै थांबाय हम ग्राउन्डआव आरो बाहेरायाव जोंहा 7टा मेच टटेल 7टा मेच गेलेहैनांगौ आरो बिनिनो 4 मेच गेलेहैबावनांगौ बाखि दङ। बेयो जाहैबाय मरानाव गेलेहैनांगौ दं, जरहाटआव गेलेहैनांगौ दं, हाफ्लंआव दङ आरो कार्बि आंलंनि डिफुआव गेलेहैबावनांगौ दङ। दा 4 खेला जोंहा बाहेरायाव गेलेहैबावनांगौ दङ आरो दिनैसिमाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसीआ लिगनि टेबोलाव टपआव दं, बयनिख्रुइबो गोजौआव दङ आरो जोङो आसा खालामनो हायो चिरां हिसाबै बा चिरां दुवार हिसाबै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसीआ जेनाखि चेम्पियननि ट्रफि बेखौ लाबोनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। अल आसाम हिसाबै टपआव दङ। अल आसाम हिसाबै टपआव दङ, नाम्बार 1आवनो दङ लिग टेबोलाव। প্ৰথমতে মই আমাৰ এই চিৰাংবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই থাইকাজৰা গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ ৰাইন' স্পৰ্টিং ক্লাবৰ সহযোগিতাত সিহঁতৰ সহযোগিতাতে আমি আজি শেষ মুহূৰ্তলৈ আহিব পাৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে প্ৰথম খেলটো হৈছিলে 2 নৱেম্বৰ 2 তাৰিখৰ পৰা হৈছিলে। অপেনিং একচুৱেলি হেৰিত হৈছে 1 তাৰিখত বেতবাৰী বঙাইগাঁৱত হৈছিলে, তাৰপিছত ইয়াতে 2 তাৰিখত হৈছে। 2 তাৰিখত হৈ আজি শেষ মুহূৰ্তত আহিছে। টোটেল চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে 10টা গেম খেলিলে আজি লৈ। এই 10টা গেমত চিৰাং দুৱাৰে 8টা উইনাৰ হ'লে, এটা ড্ৰ আৰু এটা লছ কৰিলে। এতিয়া মোটামুটি আসাম ষ্টেট প্ৰিমিয়াৰ লিগত চিৰাং দুৱাৰে টপ পজিশ্যনত আছে আৰু ছেকেণ্ডত কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবে ছেকেণ্ড পজিশ্যন হৈ আছে। তাৰপিছত আজি ইয়াত যদি আমি কেনেকৈ ছাকচেছ কৰিছে বুলি যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে আমি এই অঞ্চলৰ সমগ্ৰ ৰাইজক আমি ক'ব লাগিব। ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰিছে, দলে দলে যোগদান কৰিছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি গেমটো আজি ইজিভাৱে আমি ছাকচেছ কৰিব পাৰিছোঁ। এই থাইকাজৰা গ্ৰাউণ্ড হিচাপে আজি এইটো গ্ৰাউণ্ড শেষ হৈছে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ হেৰিত যাব। এই চিৰাং দুৱাৰ এফচিয়ে অহা 7 তাৰিখত মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হেৰিত যাব, এই জৰহাটত যাব। জৰহাটৰ পৰা ডিমা ইউনিটটো লাষ্টত হ'ব। জৰহাটৰ পৰা হেৰিত যাব এই মৰাণ, তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং, তাৰপিছত ডিমা ইউনাইটেড আৰু 4টা গেম খেলিব লগা আছে চিৰাং দুৱাৰে। এই 4টা গেমত এতিয়া কি হয় এইটো খেলৰ পিছতহে আমি ৰিজাল্টটো পাম।